Oke, hari ini kita belajar macam mana kita tukar IGS file kepada solid file. Kita open dulu file kita, IGS file. Oke, pastikan 4 ni tick dan juga surface ni pastikan stitch. Oke, lepas tu kita cek properties dia terlebih dahulu. Physical, kita update dan kita boleh lihat mesh dia kosong lah. Oke, kita off-kan translucent dan lepas tu kita lihat ada permukaan yang lopong, kita patchkan dia terlebih dahulu. Apply, patch, apply, done. Oke, selepas tu kita stitchkan dia, kita select semua, tekan stitch, apply, done. Oke, dia akan berubah warna. Dan kita cek properties, physical, update dan mesh dia pun sudah berubah. Oke, itu saja.